Normal kan yam ka nas jala kontin barwani lingwaseme abia kamal ka Nuer online TV channel shana gorno bi video me bije skip ke bije banpin ling man dana jiten naman dongda ne tungwan no especially God tin kontre wi ke juba kire wi ke South Sudan dongda ka ken ko bana right ni report ana shalat no tegene dang badek ti sha kef ki cha yen ko kokan God re wi ke juba Dio je chana ken tungwan chana kalinga lunga kwi gan ti tiendin kon la pe ke kenanga bana me toga within Juba city re wiki Juba ajen gor no de koran palping kalianga an wale a chanka wal ka pai badak ronkina dangro widjan dangro with bakel ban report ti ban kalinkel ko ke very important ade kan tungwan de kan kalwak gor no jin bi channel bi support mi gudi je ka Facebook Nuer online TV page kuja follow kam guja ka YouTube channel gono jin bi Nuer online TV YouTube channel bija follow ke bija subscribe komite ke report mishi brai gwat me ba chama la shipe ke jika pat bana were report kamandan en linkona tuom ne je shala do ne police ni tinte rai wiska Juba tente ke South Sudanese capital sikane dang badak sikan kayen ne dang badak to awaka criminally ki sikati jek chicken kalat kaga ne cha je no ken koken God kane dang badak ken content cha yen aware dien timandang dok ticketing tisha bi no ken let ken mental ke child trafficking ki koken God koken kenit koken gwada kabe gateno che joje no che teka ganyal metot mi chala do shi kana kɔak keri pon mi chala police ni re wech ke Juba chikala do wonene teka gan metot mi cha kebe ken ke cha peje ken ke chikana kwal cha kan ke jebel area ala jebel residential area chaja kanan gwasamo cha nan gwada din bande jiga report me gwada dan chaja nan te kan je ka jebel kane de kontin ten chala no koka God wallet ken kel let ken kamandang ro ti chala do ne tiken ka konjo market re wich ka Juba an gat chaja kan ka jebel chanan ke area do din chao cook shek do din metedor shalke gumbo within Juba kan ga jega jebelen gat chwanang ka gumbo chao cook shek do dien chala do cha ga mo chaja kwa ka you to shop ke 3.5 million South Sudanese pound you to shop ke 3.5 million South Sudanese pound cha ga to do mo chaja kwa ka you to tone alo kwa ka gat rewike Juba within South Sudanese capital Juba muko akangaran nika 3.5 million South Sudanese ganmu akan ka gwande mishi gwan kana mana pit waje kwal waje kwa kuju widadien ko nan ga jebel chanan ka gumbo na mokole la dur mutedi akan criminal activities tilat ko rodien rewike Juba kan titene ina wona ko kwal ka gat ka kwakake an gadan danan cha kwal karun ga kan kalat ano te karun dangdi ko chala den no kan police ni mot kan let kan investigation ko ga charge ko ready ne di kon la police ne wukan ka wewe gurre jeno ba kan e dang badati ti timandang jok te ready na ba tarin ba kon gor ba ne tin konan te ka connection ka ke ba ka gor ko shi kan let ka rodien chala do ne shi criminal investigation department man chal CID shika wallet ko gor kano bike all information lertin lat karodian ka kuiganan kono kwalkare yake Juba bikan tarian bikan gor ke these criminal activities lat karodian ka capital so mishit kana me emitin right now mele roda te ga mishi akula kamnetin kon la dis gan ka biya linga gwa men ko ali jomo dan wo shwa video me shwa je skip ke shwa je benpin ko dere netin kon la managan kan gwana gan dere kalwak
Managan kan gwanagan la pel kan gat ken wichar begad be jere kal be wichar be je kan ramu do dien ramu la stranger mi changach dong ba much ka duor mi chama ana moyo bal be jojo no pel kan ja ko janta dan lat ke criminal la pel kan gada tiene be kana mo ke kɔak be kana mo tot jang be gada kef chatwok be gada mo bena Sadiet gan kule jugo no nene dere gwano de yen dier ka gat kun gatte de jere kal ka gat be me benye pin be bil banyrami mo mengich ano cha banyak biran be jugo no gada ma ci jere kal ko yo ni ja ban pin loro bang be teradin beben ba gada mo be janang ta ju ngai gwaz dan titen wich mi ci tiang ka chuer wich mi ci tiang ka jek la gore tit kanetin konti la dit gan gad be shang nang dul gorka ram nang mo mi ci jinang mo bi dil gor no brami mo mengede bi la tit kede bi jogo no ro men nang ni re kal kemine kon la ngi ki teacher ne me amide la tenetin kon tila managan kana gwanigan ano ba gan mito ba ja ba ni charno te ne tila busy te go ye no an gad mun tan te ji e business ke je ko be jo ku grada dien ko win mo me cha duptin kontin dong de chure ke cha ga lenga ko win mi je tianga criminal activities cha nga je no ka ngana je to ki nga ma dia chur jen do budan bas ka gat chi case motor no me ke case de wan ko cha ga de wan cha ga bat pal ka ne ke la pal ka ne je ten ba gu je no jen chariar du no te within te re guch ko gan criminal kontin lat ke ti ten ko ka gat tangan ko ke ne de kontin la jidwel wal don wa rugan wa kakan wa legan wa kakan ba gad banek kedua mecang jeng gwa mo begad bebat tanat nanga gad be la dul gorka be jepi de la dunde alo bela gade ko teni timon ne konen ne ka ne dawuch ne rishal ke murlene la nan kan gad ba gad ba janang ba jo ko kakan mi ken activity kon lat ko dire wiki juba ka beje kwana la jugo no ne please ganga gad kun ka tere kali ake ci werare kan nyen do bran biya gang ne ka ala galla ja gang ram dit gattel menga je ka kuyo na mere tel menga je de na ngaranti de ngach dere wi ka chajo de chaje de ling so kuje moni gor je no yene to kon la dit gandi en gatin ka gang ko gat kun ka very important ka ya si apine ka lora bang pi jen ka ko de ka na de kan ke dokurun gwa ran sikdit diere ka tegan chama sikulu kamne dialan konin tere which ka sa Sudan ke liu eno enran te ka banko dara gat der jaga wa gan mishinen karada den gor jeno ba ka tich agadun ba ga tich bo a gur ke mor na mo ko si abu pele ka banko ken how criminal work criminal la jel ga gat sabu ngaje no ka gane ko ken e baran je tel mishala bare gad bedel jal ka man kana gwan ki kana nyiman ba ngaje no gadame agadin ko tangan don de gade je threaten de je moy ko bajilat kariyak bay le be gad badwa la ngwa sabu ngaj cha ko la do na me queen dia era mu di de mo mi ci do si nen ci gat si nen gore je bitej be kan a changa gadde bo bitej be kan male agadu ne me biadil tich sabu pali jabang a nyaado ti dial to wala nene dial nede kon tintre go chi polin karodien alla nene ko la dies gan changchele la gadde bo dirti dire kanano agadu no wal shi gadu ko melele jalwi charka jamo anyok wa mi shi suspicious chin and be report ko police ko chagwano de gadde jana chana me cha kambane tin kon tila jidwel gor especially the contin tin de kon sholone tin kontin tin ngeka gat anoken de ka dierbo ka tik gan de kan ga de kan ka gang gane dungne ne dial era ante ka long ko ba gad be ka gang so cha information ma sha ko top as the Central Equatorial State Police Commissioner Ramdan Assistant Inspector General Lieutenant General Martin Adri tikala do ne ane de kontin shayen roi nakaka ko bikan tin koni kan kalat bikan ka dil ngaje no ka duir ka bigan etin kon tiklet kel bikan ka dilat gwadu ma dio ngayen dial ngayen konjo market nyen gwadu danen ti mandang ro tik tintin kwal ka gat no ka gad mu wa kop
menang ka jebel nang je ka gumbo waje ko kan wana mo ka yuri 3.5 million US dollar sorry you 3.5 million South Sudanese pound ka yuri malong so please kwa message kwa je spread la de jana agade ka ganga aran gangat ka ran la tin mi ka chijenen so jen kan criminal activity in control we ka jubene mene ya temal